Sini media team sokno tai norokno blai khabai khubbai lamsobo tinini obo hayasuk sini je historic eba ঐতিহাসিক salungnani thangi tongo one northeast one unity je team eba kok sajagi tongo ei karone ne sajak tongo tamni kai जों साइमानो this is the first time ever history o je northeastern region ni jotto je top leaders rok Thansa Phai kaisa platform kaisa entity kaisa political party ingnani thangi tong haisi o political party ingmani bisingtei जों agi hinge tam tongmani Tripura hasteo kuno problem mangkhangai Tripura rajyoni je hani bosarok simi kokti sau agi tam tongmani Meghalaya o problem mangkhangai Meghalaya ni hani bosarok simi kokti sau this time mangkhangai entire northeast jeta Thansa kha Tripura hasteo kuno problem mangkhangai Meghalaya o kokti sanai Nagaland o kokti sanai Arunachal Pradesh o kokti sanai oba hake Manipur o kokti sanai ar Manipur hai jaga state of problem khai Tripura kokti sanai northeast ni entire team kokti sajaknai haisi oboni bisingtei je government of India suno always marginalized khai tongmani neglect khai tongmani ignore khai tongmani o voice tabuk tai ignore khainani bongni kuno shokti tongla khaisi karon tangi hingkai northeastern region no total 25 ta seat tongo out of 545 je Lok Sabha ni bising e 25 blai ke important kebo sarkar judi government of India o tongnani hingkai chanani hingkai haisi tini o je one northeast ongi tongmani Thansa ngai जों blai ke khatung khajangjak tongthokjak sara Tripura ni Tripura sarokni je agini greater Tripura ni kok khindi sini tripartite accord ni kok khindi Tiprasani je jungjal ni kok khindi tabuk sudu Tiprasa leadership ni kok salia sini bagai tini Meghalaya ni mukhyamantri Sri Kandak Sangma sar haitong sini bagai tini Nagaland ni former minister Monomu Kikon sar haitong sini bagai tini Daniel Langthasa je people party of Assam ni haitong sini bagai nini kabangma top leaders of haitong haisi borok Tiprasani jungjal Tiprasani kosto ni bagai kok sanani bagai ni haitong I hope Baskangni salotai bisi deglak Tiprasani je lama manani thangi tongmani abo blaikhai tai deglia sampa khahezi dini busugro gathering agin 1 lakh target khaitong gathering as per aniro je report jehetu angno abo naikoli tongmani ba je gari rok primate asno tui prai gari simse 3000 plus aniro list hopai haise 3000 no 25 jana khai rom khai 75000 hai tai o agor tolao tongnai pasapasi je gana gini tongnai pura rom khangka 1 lakh pojoto cross khai tongnai haisi o mat do sintini chagrani mojot do jaga si tongla khaisi line order joto IPF Tripura je kono kolong hai omai donglak na abo hai kuno kris sing peaceful Tripura motha always no believe khayo peace and harmony tai sing kuno dino violence no support khaya borongso sini party o nukhana busuk jorati system busuk jorati ekta nini rule mote cholibo sing always no system tai peace khai cholina ni bagino sing onko haisi and je tabuk sing demand khai tongo within the framework of the constitution ni bisingo no sing demand khai tong constitution baira ni kokno sing kuno dino saya সংবিধান no mani woi সংবিধান ni kok ni bisingti no Tripura sanam yok mungdu dingri sing Bharat sarkar no ba appeal khai tong haisi hambai